Thokozani bantwana bedlozi. Umakhosi Mavulakhuvaliwe lona. Ngizothanda ukuqala ngokuthi ngicela ukuthi ni-subscribe, ni-like, nikwazi ukuthola ama-video ngenkathi siwakhiqiza. Namhlanje isihloko sanamhlanje engithanda ukukhuluma ngaso ukubaluleka kokusebenzisa ikhambi elimnyama after ukuphothula. Ukusebenzisa ikhambi elimnyama kubalekile ngalendlela eyisimanga, ngoba ukuqala ukulisebenzisa kwami after ukuphothula, abantu abadala mina after ngiqeda ukuphothula bayithulela bangasho lutho, kwathula kwahamba amaviki, I think for 2 weeks bethulile, maphupho kuthulile nje, imisindo emadlebeni kuthulile. Ithi umkhulu makangibuza athi kuhamba njani Makhosi, ngithi hayi mina mkhulu basanginikeza i-off, abakhulumi lutho. Ithe mangiqala ikhambi leli elimnyama umkhulu angiphosela lona, lafika wangitshela-ke ukuthi kumele ngilimise kanjani, ngenze njani. Ngayenza njengoba angiyalela ngakhona umkhulu. Baqala abantu abadala bakhuluma manje. Ngaqala ngaphupha futhi amaphupho abuya futhi ngaphupha. Baveza iy'mfihlo zakhabo malume zasekhaya. Ngatshela umkhulu ngathi, hey mkhulu, ukusebenzisa ikhambi leli elimnyama. Baphinde futhi abantu abadala babuya bayakhuluma, sebengibonisa okunye manje. Umkhulu athi, ubonani Makhosi? Ngithi hey mkhulu, lana ngiphupha ngiyibona ngisemanzini. Le phupho libuye kwaze kwaba kabili bantwana bedlozi. Ngithi kumkhulu mina, hey mkhulu, kwenzeka ukuthi iphupho libuye kabili amalanga elandelana? Umkhulu athi sho ukuthi libalulekile ke lelo phupho elibuya kabili. Ngithi hey mkhulu, libuya kabili and lidlala same thing, alishintshi, liyafana. Kule phupho ngisho kumkhulu ngithi hey mkhulu, mina ngiyibona ngisemanzini. Mangiyibona ngisemanzini, mangibheka phezulu entabeni phezulu, ngibona amakhehla amaningi lapha phezulu mkhulu, kuyaliwa nje, chitheka igazi, kuyaliwa. Umkhulu athi shuthi izimpi ezisekhaya lezi okumele sizame ukuyivimba. Ngakho-ke yiko ngisho ngithi kubalulekile bantwana bedlozi ukuthi silikhuthalele le khambi lemnyama, ngoba liyasiza kakhulu. Nasemzimbeni uyezwa nawe uma uqeda ukulisebenzisa ukuthi mani ngathi kukhona okuyehlile, bekukusinda, bekukhona emzimbeni, khona lo mthwalo oyehlayo. Ngingazi-ke kwabanye omakhosi, kodwa kimina kuvele kwazwakala ukuthi hayi kukhona lokho okwehlile kimina emzimbeni, bokade kukhona, umzimba bongisinda. Ngikhala ngamahlombe kakhulu, ngithi amahlombe amasinda buhlungu, ikhalo libuhlungu, iy'nyawo zibuhlungu, ziyalokha, ngistragile nokushayela imoto. But soloku ngiqalile ukulisebenzisa le khambi leli elimnyama, iy'nyawo zami zaqala zalunga, kwastop ukulokha, sengiyashayela manje nemoto, anginankinga noba ngishayela. Nomzimba wami nje u-light, u-right. Nabantu abadala bayakhuluma, ngiyabona, ngiyaphupha futhi kusahamba kahle.
Ngakho-ke ngithi ngikhuthaze-ke kubantwana bedlozi ukuthi sibambelele, silikhuthalele leli khambi elimnyama. Liyasiza kakhulu njengoba umkhulu uNkazimulo besho ukuthi liyasiza. Liyasiza kakhulu. Ngakho ngicela ukuthi-ke nilikhuthalele, nilisebenzise ngendlela esiyalelwa ngayo bantwana bethongo. Ngiyabonga. Ethi thokozani.